Dobar dan ljudi, danas ću vam pokazati kako naučiti da se najlakše da se stoji na rukama i hoda. I evo, prvo krećemo. Ako hoćete da naučite da hodate na rukama, trebate znači, za početak morate da puno jedete da ruke budu jake. I onda dođete do nekog zida. Znači ovako, ako prvo hoćete da naučite da stojite na rukama, uzmete, znači samo stanite na ruke i bacite noge na zid i tako držite. I držite tako što duže par puta, a među vremenu tu radite šklekove, pauze, da imate šklekove, završnjavake, žigove ako možete. I idemo. Znači vidite, tako radite i nećete se zažaliti. Znači samo tako to radite, ovako stojite i naučite da lako da hodate na rukama. Naprimjer, tako sam ja naučio da hodam na rukama sa 8 godina. Znači, tata mi je pokazao, to što ja sad vama pokazujem, to mi tata mu pokazao i ja to radio svaki dan, kad dođem iz škole. Znači svaki dan i ja sam naučio. I na kraju sam naučio. I evo, aj sad da vidite kako hodam na rukama. Ja sam da se prošlim. Evo, ustanem. Ja. Znači, to je bilo eto malo samo. Ali inače, mogu da predstavim cijelu salu, fizičku i tako. I vidimo se sutra.